Nyhavn. Como é que é o nome disso aqui, cara? Como é que é o nome disso aqui? Our starting point here is called Nyhavn, and that name means new port, but despite that name, it's actually a pretty old part of the city. Aber trotzdem ist Nyhavn sehr alt, aus den 1670er Jahren. 17 Jahre. Você falou aí. This area straight ahead to our right is actually an artificial island called Papirøen, which means the paper island. That name comes from a paper storage that used to be out there. Rechts sehen Sie die Insel Papirøen und das bedeutet die Papierinsel. Hier gab es einmal eine Papierlager und dafür die Name. Her længere fremme har vi Operan, som åbnede i 2005. Det var en gave til byen fra rigmanden Mærsk Mc-Kinney Møller, eller i hvert fald hans fond. Og han skulle så betale for den, så det gør han i hvert fald ikke i tilfældet der. This is the Copenhagen Opera from 2005. A gift to the city from the rich royal residents and a church called the Marble Church, and that was a decision taken by the guy who donated it. He didn't want to finance it unless it had this very specific location. Rechts sehen Sie nun das Oper kommer forbrænding. Det er meget mere end et forbrændingsanlæg i dag. Arkitekten Bjarke Engels har nemlig stået for, at der er kommet en kunstig skibakke ned siden, og derudover også en klatrevæg op ad den anden side. Jeg har lige været på Grønland for nogle uger siden, og har også en tur planlagt lige om lidt, der går til Bornholm og andre øer. This is the Royal Yacht, the King's Ship, called Denham, for example. Rechts sehen Sie jetzt der Königsschiff Dannebrog, den Name, selbe Name wie die dänische Fahne. And that simply means long lines. Der erreichten die kleine Meerjungfrau aus 1913, gemacht von Edvard Eriksen. Aldrig igen, så de var nødt til at lave et nyt. Throughout the years, the Little Mermaid has been through a lot. She has lost her head twice, and when that happens, the Copenhagen police investigated it like a real murder case. I den forgangne Jahre musste de kleine Meerjungfrau huse hedder de kongelige pavilloner, og man kan sige, det er en slags ventehuse, inden de går ombord. Those two small houses are called the Royal Pavilions, and they are used as a kind of waiting houses, so the royal family have a place here. Häuser heißen die königliche Pavillonen. This building to our right is the headquarters of Maersk, which is the second largest container ship company in the world, with more than 110,000 employees. 1.000 weltweit. Og lige her efter Mærsks kontor kommer der 3 pakhuse, som stammer fra kolonitiden, kan man sige. And for some of that money, they could buy products such as sugar and ivory, which was then stored. Gemacht von die Architekten Børge Lübdrup und Lene Tranberg. Es ist eine moderne Abteilung von das Königliche Theater. Und es gibt auch ein Café und ein Restaurant.
On the other side of the bridge you can see 4 flags. From left to right they are the Greenlandic, the Danish, the Faroese and the Icelandic. This square's name, it is called the North Atlantic Wharf. And der på Refshaløen, hvor der ikke er så meget plads, så er der også et kulturhus, som hedder Nordatlantisk Kulturhus. Over on North Atlantic Wharf there's a street food market and a called North Atlantic Culture House. An die nordatlantische Kai gibt es einen Streetfood-Markt und ein Kulturhaus namens Nordatlantisch Kulturhaus. Everyone please mind the bridge. Nu har vi så forladt Inderhavnen, og det her det er Christianshavns kanal. Den er endnu ældre end Nyhavn, hvor vi startede. Den har lige for nylig fejret 400 års jubilæum. Og den er opkaldt efter ingen længere end kong Christian den 4., som nu var kongen i over et halvt århundrede tilbage i 1600-tallet. Han fik inspirationen efter at have været på rejse rundt i Europa og blandt andet i Amsterdam så han de her kanaler. Og så ville han så lave en kopi af Amsterdam her i Danmark for at tiltrække hollandske købmænd og penge. Men det lykkedes ikke rigtigt, så det var nødt til at være københavnerne, der flyttede herud i stedet for. This canal is called Christianshavns Canal, and it is named after the king Christian IV, who ruled Denmark for more than half a century back in the 1600s. He got the idea after a journey around Europe where he had been to the Nyhavn. Danske indbyggere ikke rigtig virkede, så gik Christian over til at lukke københavnerne herude. Det var nemlig dengang uden for byen. Og Christian IV turned to getting the Copenhageners to move out here. They paid a lot of taxes back then. This area was not very attractive with its far distance from the city and its dirty water, so that Nossa, muito bacana. Não tem privacidade. Ja. Og lige om lidt skal vi se et ikonisk vartegn her på, lige om lidt efter broen her på venstre hånd.